Kentai senrang kas ngani tu ipi hagne ka video kumba pitip ya ka friendly technical channel aya ka jing support jong pi nam ta ka channel knang bangin pe ki new update nam ta ka YouTube na du ka thumbnail ngan reply ki babun ki comment par ngan reply ya ki babun ki jing kali ka badon kam ba yang apan reply ka dai la na pan monetize ka YouTube channel jong ngi la je ba ka cross khat ar banai lene chi snam example kas ngan ban shai pi man ta sape ya ka video step by step knang ba ma phiru pin tip ai kata ke jeng mut ke bang aku apan pensai pi ha kene ka video larang isna ya ke channel ha kene ka por don gi benta ki bang ngimla apan pen kot la ngimla apan pen piang ya ke cijar subscriber bad ya ke saujar kenta watch time award apo khat ar bana namar ka YouTube he ke la recommend ba uno creator ha chua ba uchna ya ke YouTube channel u ha ban long u professional ne utau jing champang ka YouTube bat u ha ru ban pen poi cijar subscriber ba saujar kenta watch time award apo khat ar banai namar ya ka YouTube laban kamai bisa pat laban monetize hadin bangila dapan monetize ngilaban kamai bisa napo ka YouTube channel jongi tang da kabangi upload ya ki video pat ban kamai na ki ar revenue kata kada galenti ka basuk bayangi ban kamai napo YouTube pat ka badon kam yangi kada pan wat hi ya ka 1000 subscriber pat ya ka 1000 kanta watch time award ka jingmut jonga ka sanai pan pensai pi bam hoi don sibun na jongi kam dai ka basuk yangi pan increase je ki subscriber apo khat ar banai pat pan increase je ka watch time award apo khat ar banai ban mentangan pen sai pi hoi ka sengan reply ka ne ka jeng kali la na pan monetize je ka YouTube channel jongi la dang yem la pan pendap ya ka 1000 subscriber apo sistem pat ya ka 1000 kenta ka watch time award apo sistem Ningkong ngan pensai pi compare menta arajar arpel san lane pelada pichana ya ka YouTube channel naru arajar arpel sao arajar arpel lai arpel ar ngani tu ipi don hane ki problem na benta kita gisena katkum kacing start jong ka pertai lane kata ka AI jong kene ki social media ki bayarap yang chapang ki jing tim ki don kata ka private ba makiru kimla aban tip ya ka ata ka jing sisa hoi kila aban tip to set ya ka jing sisa hanrai kimla pat ban tip ya gano ka personal life lena ya gano ka personal community jong ki bro parana ngan pensai pila da piwat na po ka AI system na po ka AI generate pila ban tho la na ban monetize ka YouTube channel la rangi cross khat ars nam claim da yo ya ka 1000 subscriber ya ka 1000 kanta watch time award kila ban ai fastly ya ka result rangan batai pi hane la da pi syam ya ka jing art ten le ka mistake ka scam la da ma pi sna ya ka no ka channel jong pi la na ka no ka category asampil la da pi da ki music ki vlog ki creator la na ki gaming video kino ki category barha ka video mentangan jubab pi ya kena ke jingkali kelam da pendon kam ya kata ke AI bat ya kata ke jing sepang na kini ki social media gas kat kum ke jing sem jonga ba hapo ke YouTube community health creator haoit kala provide ba lada ngimla ban yo ya ke channel monetize hapo khat ar banai la ban ong ba lada ngimla ban posi ja subscriber ba 1000 watch time award hapo jis nem ba ngila tu ya ke monetization hanrai la pat ban pensai hagne ku jo jong ka arajar arkasan menrai ke next update kala update man kasngi ya ke YouTube menta ha une usna mengala jubab ya pi ya kene ke jingkali wat khoslai na benta kata ke problem lara dai keno ke channel jong pi na ki music category ki gaming category ki content creator ki badai chpang tutorial la na ki technical kino ki content category jong pi pem dai ban khoslai na benta kene ke problem ngani rap ya pi ban pensai ban ngej scam ya pi da kene ke bangaong la baik ban monetize ke YouTube channel jong pi compare la da ke cross khat ar banai ru pila ban monetize ke YouTube channel jong pi sachin nga kwa ban pensai pi ka ai pat ka ro pa pi don kam ban le la da pi kwa ba ke channel jong pi kan you monetization compare la da pi cross je ke khat ar banai pila ban poi si jar subscriber par sa jar kan ta watch time award ars nam live nam sound nam sans nam ru tikna baik pen you monetization but pia ban follow ya kene
ke step number 1 ngane 2 EP ke ai ke category jong pe la dai ke gaming category ke music category upload by ya ke music category la dai ke gaming category upload by ya ke gaming video la dai ke tutorial la ke technical upload by ya ke video ke papi yang scam na mentaban public ke po YouTube channel jong pe so upload by ya ke ta ke category par follow ya ke community guideline jong ke YouTube partner program la ke papi follow ya ke ta ke step 1 upload ya ke video ke belong safe but secure la da ke video jong pe ki khoj mar to apply ya ke monetization ke YouTube kan review ya ke channel jong pe ya baru ki benta ki pada na video ki description bat ki tax bat kan priang ya ke monetization jong pe da ke basuk ban ke ma bisa na po YouTube harin ar na live nam ro kata ke jubab jong ya ke na ke jeng kali okay bye bye keep it up